Drugi podgorički triatlon otvorenog tipa održan je danas na Plavnici u organizaciji Triatlon saveza Crne Gore i Triatlon kluba Podgorica pod pokroviteljstvom opštine Golubovci, Sekretarijata za kulturu i sport glavnog grada i Uprave za mlade i sport. Oba dijela programa, sprint i olimpijska distanca, donijela su veliku i atraktivnu borbu, ali i rekorde u konkurenciji preko 100 učesnika iz zemlje i regiona, što je dvostruko više u odnosu na prethodnu godinu i premijernu organizaciju. Takmičenje je počelo sprintom, dok je nešto kasnije startovao i olimpijski triatlon, ujedno i otvoreno prvenstvo Crne Gore sa duplo dužim dionicama, u okviru kojeg je epitet najboljeg ponio Andrej Vištica iz Hrvatske, šampion Evrope za 2013. godinu u najjačoj i najekstremnijoj disciplini Ironman triatlonu. Danas Vištica je ostvario vrijeme 1:55 i 35. Bilo je iznenađujuće dobro. Mislim, dosta ovih popratnih stvari je bilo na, recimo, malo luksuznije nego na što sam navikao. Da li su dionice onako bile teške u određenim momentima? Pa stalno je teško. Mislim, nije stvar težine staze. Staza je relativno lagana, ravna. Mislim, rijeka u kojoj se pliva, nema valova, nemoguće je se izgubiti. Ali svejedno, ako se dovoljno jako ide, postane teško. Da li je bilo vruće? Pa vruće je, ali pošto sam ja iz Hercegovine, nije mi bio to velik problem, baš navikao sam. Na pobjedničkom podijumu našao se i Marko Desimirović iz Srbije, zauzevši drugo mjesto uz skor 2:01:23, dok je na trećoj poziciji završio branilac titule u sprintu Jakša Diklić iz Hrvatske u vremenu 2:01:45. Bilo je jako teško. Svaka čast Jakši za bajk, mnogo je više vuko od mene i zaslužuje da pobedi. Poslednji krug je bio baš težak, ali sam uspio da ga prestignem. S prve ruke rekao bi veliki napredak prošle godine i vidite se, organizator je stvarno doći sve 100% osove i svaka čast. Nema, sve je bilo odlično. U konkurenciji dama najuspješnija bila je Maja Bonačić iz Hrvatske, rezultat 2:16:07. Druga pozicija pripala je Aneti Arifi iz Srbije, dok je treće mjesto zauzela Ana Aljinović iz Hrvatske. Mislim da mi je čak osobni rekord, tako da sam zadovoljna. Bila je super utrka, super organizirano, čestitke organizatoru stvarno, sigurno ću probati doći opet, tako da eto, jako sam sretna što sam došla i super utrka. Na nivou Crne Gore titulu šampiona za ovu godinu osvojio je Luka Čupić uz vrijeme 2:08:45, dok je naslov šampionke pripao Daliborki Davidović koja je ostvarila rezultat 3 sata i minut. Održano je 9 veoma interesantnih štafeta, dok su među najmlađima bili i srednjoškolci Teodora Gordijan i Danijel Baković iz Crne Gore. U odnosu na prošlu godinu progres je evidentan, što je jedan od budućih ciljeva uz omasovljenje i popularizaciju jednog od najmlađih sportova u našoj zemlji, ali i najbrže rastućih u svijetu. Ispunili su snove mnogim ljudima. Završili su svoj prvi sprint triatlon, mislim preko 30 učesnika da je bilo kojima je ovo prvi triatlon. Osmijesi na njihovim licima i tekako zaslužena učesnička medalja na kraju, aplauzi porodice, čestitke, to je ono u stvari zašto smo mi danas ovdje. Ovaj druga trka, zapravo olimpijska trka koja je i šampionat Crne Gore u olimpijskom triatlonu, zapravo samo pokazatelj da mi možemo mnogo ozbiljnije da radimo organizacije, da može sve da protekne u najboljem redu, da izuzetno zahtjevne kontrolne tačke, okrete, stazu obezbijeđeno na najvisočijem mogućem nivou, okrepne stanice koje su, kao što je rekao Andrej, luksuznije nego što je navikao. To su sve sitnice, to su sve neki mali naši dodatni napori, ali upravo pokazatelj da mi stvarno želimo najbolje da izvučemo iz ljudi i da pružimo i sportskim rekreativcima i vrhunskim sportistima pravi ugođaj. Ovo mjesto Eko Resort Plavnica apsolutno to zaslužuje, da dovedemo ljude, da dovedemo mnogo, ne smijem da kažem ozbiljnije trkače, teško da ima ozbiljnijih od ovih trkača, ali jednostavno veći broj profesionalaca. Kažem, korak po korak, mogli smo mi već ove godine da napravimo i možda i veću organizaciju pa da se, da kažem, pogubimo u svemu tome, ali cilj i ideja da idemo korak po korak, mislim da je to pravi način za jedan dugoročan uspjeh. Inače, i triatlon koji pripada izuzetno zahtjevnim, ali i vrlo zabavnim disciplinama, jedini je sport, i to olimpijski, u kojem profesionalci i rekreativci nastupaju zajedno, u istom danu, u isto vrijeme, uz želju i motiv da prije svega pobjede sebe. To može svako, samo da li ste spremni da se suočite sa samim sobom?